akana gato wakandika ibyise ngo umunsi se yatashe nta faranga azanye ariko yasinze akamenya ko yanyoye wakandika mu gitabo. Ngo umunsi se yaje agatombokera nyina akandika mu gitabo. Umunsi se yaje ngo agashaka ngo gukubita nyina ngo kandi umwana muto namwate nuko nje nakijijwe kumbe abana kuriya baza babona umwana muto aza yandika wumva uriya mwana ibyo bintu byagiye muri mind yiwe toke yabonye aho isata atabagaburiye ariko yamwoye amenya ko yabonye ifaranga zo kunywa ariko ntaza atahaye atombokera nyina yabyumva aramutuka umwana ngo arabinotiye ngo buca ngo abwira se aramubwira ati unajua dadi ati mbona unasumbua sana mami na yeye ndiye anatutafutia. Ariko abagore banyu n'abana banyu bato, abagore banyu ndetse n'abana banyu bato apana guhera ku bato n'amatungo yanyu nzi yuko mufite menshi sima kifaranga mufite sinki habe n'abana mufite nuko nyine muri mu kwifungisha nabo sibake bisigare mu midugudu yanyu mbahaye no nkomeze genda hepfo twumve mugeze aho Uwiteka azahera bene wanyu kuruhuka. Harabantu ngo ngo umuntu ngo akijijwe ngo ntibizomukoraho uzokine n'ikindi tukazukina n'amaraso umuntu ugufite amaraso yagufite ububasha. Kishoza umugabo bita Arson Nganga no mubishopu uba hano muri kino gihugu ukomeye avuga ati hari utwana uzusanga ukamusanga akagira amarira adashira kakigunga kakama kavukana iyo mentalite kagakura kigunga ukazusanga mu nzu murinda gushitura ngwinurye gira gutya ibintu byose ntikavuga ntigasaba nk'abandi ni nk'akantu kagapangayi nako kadafashwe neza kamusanga ikarakaye gahora ahantu ngwinurye ma tukugurira iyihe huza niyo hari gusa tuzana mu isi y'umuco urangiza uragenda uva kuri iyi si mu buryo bugaragara ariko kandi uyiriho uyidusigaho kugira ngo nibatakubona batubone kugira ngo bimenye ko Imana ibaho. Turi hano rero nk'abaguserukiye kugira ngo isi nitubona ikubone. Ntiduhagaze hano nk'abahanga n'abantu bazanye iby'ubwenge byo kugira ngo isi ijugume oya, duhagaze hano nk'abantu bagiriwe ubuntu bamenya Yesu aratwiyereka turenda kubwira abantu icyo twabonanye Yesu cyatumye tumukurikira. Turasaba ngo dushoboze ntituguhamagara ngo uve iyo uri tuzi kuri hano niyo mpamvu duhari. Aba bantu bicaye aha ntibati intego y'ibyabakuye iwabo ni benshi, harimo abagore n'abagabo, harimo abize n'abatarize, harimo abatunzi n'abatari abatunzi, hariho abumva vuba n'abatazabumva, hariho abazabemera n'abatazabemera, hariho abazabacokora n'abadacokora. Abantu bateye ugutandukanye, uko turi benshi ni nako dusa ugutandukanye. Ariko ndagusaba ngo ufate ibitekerezo by'aba bantu n'amarangamutima yabo kugira ngo bumve icabakuye iwabo. Batanze amatike, batanze umwanya, ntibawupfusha ubusa, bagira ico bagabana, bagira intambwe batera, ibyabananiye bibashobokere mu izina rya Yesu. Nanje ugiye kukuvugira nshoboze kugira ngo mvuge ibyawe, cubahiro kibicawe mu izina rya Yesu, amen. Ara hano mu by'ukuri muri ababyeyi turabubaha, Imana ibaha umugisha. Twishimiye namwe mwese, ndabona hitavye abantu benshi, kandi agatatu gasanzwe gahari, ariko nyine buriya hari impamvu yatumye abantu baza bingana gutya. Turabibashimiye kandi tubahaye kaze. Imana ibaha umugisha, mwikomera amashi. Turashimira umushumba mukuru watugendereye cyangwa watuzindukiye, twaramwishimiye kudutekereza, ari nawe wavuyemwo
impamvu zo gutuma tuba hano, uretse ko n'ubundi niyo atahari baza batwizera bakaduhamagara. So mushumba turabashimiye kandi twarabanezererewe, muri ababyeyi muri n'inshuti, kubabona ni umugisha. Imana ibaha umugisha. Amen. Hope twayitanze mu musanzu kweri, nta deni ngira muri Hope. Twigeze kuza duhura nabo bakambwira ngo ese ngo nageze nza hano kubera Bishop. Ntayaye, twebwe twabaye hano bararuha batwitirira abanyetorero. Mu gatatu naritavye daruha ndenza aba muri Hope. Ndabeshe tubi aho habigihe uko igihe nyine cari cagihe twari tutaragira nk'udushingano mu ikanisa. Hari igihe tuzadutekereza kuza bakavuga ngo hari inama, noza mu gatatu se hari inama y'ikanisa boja kuntenga nuko. Ariko iyo utaragira nk'udushingano mu ikanisa uza ushaka kuja aho uje ukagenda, uza umara i Rwanda amezi 3. Ariko nomara amezi 3 mfite abana bangana kuriya, aho nkagira n'inshingano mu ikanisa bontenga. Kuriya abantu muzamubona baza batinda ntibagira nk'inshingano mu ikanisa, baba bari huru siko. Ariko umuntu ufite igikunda yoboye wogenda ukamara amezi 3 hanyuma nkuko. So rero iyo mpamvu mutaza mutubona si uko utabakunda, nizo mpamvu. Murakanotinze narahamagawe ko ndaja mu ijuru, sinogira ibindi ku mutima ngo mbange cyangwa ngo mbarwanye. Ayahe, uwo mutima si uwanje n'uw'abandi. Nuko reka tuganire. Nishimiye abashumba bari hano, duciye bugufi kwicara kugira ngo namwe muzi umushumba kwitaba batamutumiye. Ba Revera hariya Jean Paul, Bishop, umushumba hariya, n'aba basaza. Kubona umushumba akaza batamutumiye kuriya haba hari impamvu. Bashumba duciye bugufi, muri ababyeyi muri n'inshuti, Imana ibaha umugisha. Hagira umuntu ufata microphone rero adusomere. Hariho ibikorwa byinshi uyu munsi, ni kompaye mbona. Ninde udusomera? Haguruke ko ndabona ko tuza kubyina, nambaye nk'umuntu ubyina. Ko na ejo Bishop yaravuze ngo akabiri ngo ntabwiriza, ngo bashaka kandi kabiri ngo kumukunga w'iminota 70. Naje ko ndabona kano gatatu kagize nk'amajukumu menshi, ariko hariho nk'umukunga nimba ari uwo guherekeza Bishop kandi agikomeje no kumwakira. Ngaye soma Yoshua 24 no ku 15. Undaze kureba gutegeka kwa 2:3:19. muri Yosuwa haravuze ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, yego, cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, ariko nje n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Njewe n'inzu yanje tuzakorera. Subiramo tubi hera ku 14. Nuko noneho mwubaho Uwiteka mu mukorere. Noneho ni nkaho bari basanzwe bataza bamwubaha. Noneho ni nkaho yari asubiye kubisubiramo. Noneho mwubaho Uwiteka mu mukorere, mureke uburyarya. Noneho ngahe ni mwubaho Uwiteka kandi mu mukorere mu by'ukuri mutaryarya, mukuri noneho hatariho n'uburyarya. kandi mukureho za mana basogokuruza banyu, kandi mukureho n'imana basogokuruza wanyu bakoreraga hakurya rwa ruzi no muri Egiputa. Birashoboka ko iwacu nta ubuzi. Njewe nasanze sokuru yarapfuye,
yitwa sogokuruza yitwaga Gitabuzi, sogokuruza yitwaga Siribu, sokuru yitwaga Gitabuzi. Abo bose nje sinigeze mbabona, sinzi ukuntu babayeho. Ni nka ko ririya jambo rishatse kuvuga mureka abanyisiraheli banyetanyahu se Netanyahu n'uwiriye. Tugaruke hano muri Kongo, hano Buvira no mu Minembwe, muri ho Plateau na Mwaye Plateau. Kandi nuko noneho mukorera Uwiteka mukuri mutaryarya, kandi ngo mukureho za mana basogokuruza banyu gasi ye seko mbanje gufatwa kandi ndi uwa mbere mfite umwanya utari munini kandi utari na muto. Aho muje mukorera Uwiteka. Aho kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, niba mutekereza gukorera Imana ko ari bibi, uyu munsi ni mwitoranyirizo wo muri bukorere kotera haleluya. Ngaye muzamura amaboko turebe ko biri mu mitima. Ko hari abataye bazamura ba timwishimye, mugira amaboko yombi mureke kumwe, muzamugira ubushake bwo mwikanisa. Ukuwo gusaba credit woyitanga aho hayo wimana haleluya atari ni yawe yambaye nka wo tanga ifaranga haleluya hayikugora zitari ifaranga. Tuzamure ture wanasifiwe, amen. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, yego, cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, ariko nje n'inzu yanje, jewe ararahira Yoshua aravuga ngo jewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka, tuzakorera Uwiteka. Amina. Ukomera Imana amashi. Jambo gutegeka kwa 2:3:19, ariko iri jambo ririsobanuye ba 3:19. Turaganira hejuru y'amahitamo cyangwa se imbaraga zo guhitamo. 3:19. Yego. Ariko abagore banyu n'abana banyu bato, abagore banyu ndetse n'abana banyu bato, apana bakuru, guhera ku bato, n'amatungo yanyu nzi yuko mufite menshi, sima kifaranga mufite sinki, habe n'abana mufite nuko nyine muri mu kwifungisha nabo sibake. bisigare mu midugudu yanyu mbahaye, no nkomeze genda hepfo twumve. Mugeze aho Uwiteka azahera bene wanyu kuruhuka nkuko yakubahaye namwe, bagahindura igihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha hakurya rwa ruzi. Ijambo ryarangiye nushaka urekera. Eka tumara umwanya utari muto tuganira kuri aya magambo tuvuye gusoma. Nibutse bwa mbere ngire ngo mvuga muri Hope, hari muri supermarket nababwiye ijambo rya bene Serofehadi, ngena abakobwa bunamanywe mu migenzo y'abanyisiraheli. Harabaga itegeko rivuga ngo umuntu napfa asize abakobwa, ariko abakobwa baza barengana. Yega niyo mico twagumiye gukurikira iwacu, ntibakamuheze itongo ryase. Bene Serofehadi barabatse, none papa Samweli, twebwe papa yabyaye abakobwa benshi, kanje namudaheranwa tudahariga namukeha nabagaza. Abakobwa muzehe yapfa, abandi bantu b'abanyamuhana bakaza ngo batware itongo rya bene muzehe. Bene Serofehadi ngo baravuga ngo ko ndabibutse ijambo nababwiye mu 2016 ngo baraja kudekarara, bama bakora manifestation baragenda ni bwami se babanje kuja kuri Mose. Ese mo none ko papa yapfuye akabasize itongo, none ritware kwa batubi kandi mpari. Niko bimeze niko mu mategeko bivuga, kandi turahari. Ngo barabamubwira ngo bababaye, ngo arangize ngo arababwira ati ko biremereye byanditse mu mategeko ndabigira gute? Mose ngo aratekereza, ngo arangize ngo arababwira ngo mugende
wera none iri tegeko rirahindutse, umuntu uzoza ufasiza abakobwa azatwara baza batwara umutungo wase nazo adafite abakobwa ngo baza bareba abandi bo hafi bakazini babinamuwe cyangwe bene se wabo ngo nibababura barebe mubishwa bagende bazaje kubeza abanyamuhana babuza abantu bo hafi. Niryo jambo nababwiye hariya nuko none reka mbabwire hejuru y'amahitamo. Yoshua theology iri hano haruguru muri gospel na buruburu muri ni hehe harya cakigo wibi cagiye Kitengera. Ushaka amateka y'ukuntu abanyisiraheli ziriya nzu zabayeho n'ukuntu ba Netanyahu babayeho agenda aje kwiyandikisha bamubwire. Yoshua aha yasoza imyaka yiwe yo gukorera yo gukora niho yavuze aya magambo, ahamagara imiryango, ahamagara abasirikari, ahamagara abakuru, ahamagara abayobozi, arabicaza abatekerereza no majambo, arababwira ngo noneho ngewe ngiye kugenda ko ndarangiza, ariko hari ukuntu mwari muteye, hari uko mwari mumeze. Amen, amen. Ndagira ngo mbasezere, ndagira ngo mbibutse, ndagira ngo mbarage, nirage yaza basigira. Ndabizi ko hari izindi mana mwagiraga murazigira, imana zo ko basogokuruza wanyu murazifite benshi nizo mukorera, ariko ndagira ngo mbabwire buri muntu ahitemo. Nimba ari imana za zindi zo hakurya ya Gwaruzi iriya muri Egiputa, nimba ari imana zo ko basogokuruza wanyu, nimba ari imana zo mu miryango, jewe ndagiye, ariko nje n'inzu yanje twahisemo tugiye gukorera Uwiteka. Aya bahaye urubuga, arababwira warangize barasezerana, abasigira aya magambo siyo nenda kugumamo. Arababwira ngo muhitemo, amahitamo na yanyu. Nimba ari iyi Imana nyamana, nimba ari imana ziwanyu, nimba ari imana zo hakurya ya Gwaruzi, nimba ari imana zo ko basogokuruza wanyu murazifite, muhitemo. Buriya naje gusanga ubuzima bwose umuntu abamo na amahitamo ye. Nta muntu uzubaho binyuranye nuko yahisemo. Ntabwo tubaho kubera umufuka, ahubwo umuntu azabaho bingana nuko yahisemo. Umuntu azasa n'amahitamo ye, umuntu angana n'amahitamo ye. Umuntu ni ingaruka z'ibyo yahisemo. Uhitamo none ukazabica uzaba ejo, ariko wahisemo. Swati gishobora kuba ciza cyangwa kikaba kibi, gishobora kukubera umusaruro cyangwa ntikikubere umusaruro, gishobora kukubera umugisha cyangwa ntikikubere umugisha, gishobora kukuzanira amahoro cyangwa ntikikuzanire amahoro, ariko kiva mu mahitamo yawe. Imana irema umuntu yamuhaye ubwenge butandukanye n'ubw'inka, butandukanye n'ubw'inyamaswa iyo ari yo yose, imuheza ubwenge bwayo ngo irangize imushira hariya, iramubwira ngo genda. Nico gituma muza mubona mu mahitamo ntihabamo ubushake bw'Imana. Oya, hoya, Imana yarekeye umuntu ubushake bw'amahitamo. Amahitamo ntihabamwo imbaraga z'Imana. Imana ntiza yivanga mu mahitamo y'umuntu. Icyakoze ingaruka zikugarukaho Imana izizireka ibibona, kandi ifite ububasha bwo kugira gute, bwo kuzikurinda. Kubera iki? Niko wahisemo. Hari akaririmbo kaza karirimba kakavuga ngo
iki kidari ndahushijwe. Ese ndi nkuri ya mushiki wanje ni umuhanga. Hitamo neza, hitamo Yesu, naho Satani we n'umubeshi. Alalalala, 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 alalalala. Nagaza nkumva kera kuri radio FM. Nimba ari mu Rwanda nimba ari Burundi bagaza bakaririmba. Radio Byizigiro. Ngo hitamo neza, hitamo Yesu, ngo naho uko karirimba nde? Urakazi ya? Wega murabo ubu ngubu pakugerageza. Abakristo babakumva. Ngagenda mwigambe yawe. Yo ni yanje musabwa yaravuze ngo hitamo neza, hitamo Yesu, naho Satani we n'umubeshi. Hitamo neza, hitamo Yesu, naho Satani we n'umubeshi. kweli hitamo neza, mutegera amajwi amagambo. Hitamo Yesu, naho Satani we n'umubeshi. Amahitamo n'uburenganzira bw'umuntu. Nta muntu uzuhitira mu wundi uko azabaho, ntibishoboka. Nta muntu uzuhitira mu wundi ejo hiwe, n'ubushake bw'umuntu. Amahitamo yawe ni wowe w'ejo. Future yawe iri mu mahitamo yawe. Nuhitamo nabi, umenye ko ejo hawe ni habi. Nuhitamo neza, umenye ko ejo hawe ni heza. Buriya ngaruka muzamugenda mubona abantu benshi zibabaho, ni amahitamo yabo. Kuko Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhitamo. Izo mbaraga zikubitsemo. Ikiremwa cyose muntu, yoba akijijwe yoba adakijijwe, afite imbaraga zo guhitamo. Umuntu yahitamo kunywa inzoga bishaka akazima. Umuntu yahitamo kuba umurozi akaba we. Umuntu yahitamo kuba umwicanyi yaba we. Umuntu yahitamo kuba umusambanyi yaba we. Umuntu yahitamo kuba ikirara yaba we. Umuntu yahitamo kuba umuntu mwiza woba we. Kuko Imana yaguhaye izo mbaraga n'ubwo bwenge. Umunsi Imana irema umuntu, yafashe imbaraga zayo z'ubumana izitereka mu muntu, mwirangize imuheza urubuga. Amen, amen. Ishira umuntu utera imbere, enda ukachague eva mabaya ama mazuri. Guhitamo kambisome nugutoranya cange ni ikintu umuntu yahisemo mu bindi byinshi, kwagenda ukagihitamo ukagitora. Ko umuntu azatora ikintu yatoye hariho ibindi. Utora ikibi hari iciza. Utora kuvuga nabi hari ukuvuga neza. Utora urwango hari urukundo. Utora ubwigunge hari ubusabane. Utora amacakubiri hari ubumwe. Utora kuvuga abandi nabi wo bavuga neza. Utora ubwigunge hariho solidarite. Nugutoranya k'umuntu cange ni ikintu wahisemo mu bindi byinshi ufitiye ububasha. Aka kabiri nukwakira ico wahisemo. Aka gatatu ni igikorwa c'amajonjora cange cyo gutoranya kw'amahitamo yawe bivana n'ibyo ukunda cange utekereza. Cya gatatu, guhitamo ni inyungu nini y'umuntu yihitiyemo. Icya kane, guhitamo
nicyo kiduha icubahiro c'ejo hazaza. Akakane, guhitamo ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ufite guhitamo buri munsi ko bangwa iki ni kibi ndacanze. Uzi ko hari abantu babaho mu buzima bwo kwivovota, akivovota ukwezi kugashira, akivovota amezi abiri, umwaka ugashira, aba muri situation yo kwivovota. Ta bantu muraganira uko muganiriye ukumva iwe gusa ni ubuzima bwo kwivovota, kandi ubona ameze neza, ndetse wazuvuga ati ko naza ntekereza ko noje no kugusaba nko kubintu, ariko ukumva ibyo akubwiye ukamuhebura ukabatayaye ntaho bakiganye ko ari runaka. Yoshua abwira abantu, arababwira ngo noneho muhitemo. Nimba ari za mana zo hakurya ya Gwaro, nimba ari imana zo mu bidego, nimba ari imana zigakangara, nimba ari imana zo mu masha, nimba ari imana zo ku mugorore, nimba ari imana za Tumbazi. Hari abantu bagira imana zo muri Kenya, imana zibuvira, imana zigakangara, imana za Nyabibugu, imana zimwoba igasanga no kwa Bambuga. Zirahaba, bene izo mana zirahaba. Icyatumye Yoshua abivuga nuko yarazi ko mu miryango bazigira imana zo ko basogokuruza wanyu. Aravuga ngo noneho muhitemo. Arabana muriza, arababwira ngo njewe n'umuryango wanje n'umugore n'abana twemezanyije tugiye gukorera Imana. Sema amen. Bavandi, amahitamo yawe ntawe uzayaguhitiramo. Ibikugeraho si ibyo abandi bagutera, oya. Uzagenzure neza, uzosanga ari amahitamo yawe. Hari abantu batazababaririza, hari abantu batazababaririza iwabo ngo amenye sekuru we yarinde, nyirakuru yarinde, sekuruza yarinde, kwa sebukwe ni bande, nyirabukwe ninde, akama gusa nuko bikarangira. Hari imiryango izigenda yubakira ku bintu. Nigeze gukurikirana inyigisho z'umugabo bita Alison Nganga, no mu bishop uba hano muri kino gihugu ukomeye. Avuga ati hari utwana uzusanga ukamusanga akagira amarira adashira, kakigunga, kakama kavukana iyo mentalite, kagakura, kakama gakura kigunga, ukazusanga mu nzu murinda gushitura ngwinurye gira gutya, ibintu byose ntikavuga ntigasaba nk'abandi, ningakantu kagapangayi nako kadafashwe neza kamusa ikarakaye gahora ahantu. ngwinurye ma tukugurira iyihe huza niyo hari gusa. Ati abantu atugasanga bagira umujinya wamukoraho akabararaka bakabararize tachuko mumugize. Ati hiyo mambo hiyo hatunapata imetoka huko kwa kizazi. Hati wengine unapata hawana ngombe, hawana mali. Hatukamusange kizazi cyose guhera muri abana nk'icumi mwese muri hasi. Kumbe sogokuruza wanyu yagiye afata ikizazi cyose agira amagambo acatura, arabango uruza ikizazi generation yose cyakagira umuntu uzavamwo umuntu w'umugabo wozamura abana. Atu ugakizwa, ariko ntumenye iriya mu kizazi yarinde yagiraga amagambo ameze gute, yari umwubaha Imana cyangwa. Amen. Amen. Uzamubaririza mumenye iriya mu kizazi. Kuokoka ni kimoja, lakini tuko na mababu wa ndugu. Hatujui yale mambo wamekiri kupitia uzao wetu. Ama ni aje harabantu ngo ngo umuntu ngo akijijwe ngo ntibyomukoraho uzokine n'ikindi tukazukina n'amaraso. Amaraso umuntu ugufite amaraso yagufite ububasha ketsu bimenye. Abandi gasanga baza bapfusha umugore wa mbere bose mwabo wera kuri base wabo, abana babo, abuzukuru.
umuntu wa mbere umugore wa mbere bose baza bashaka umugore wa kabiri. Ico kintu wovuga ngo ibo ni ko Imana yabaremeye. Imana yarakeneye ngo baza bafusha umugore wa mbere kubera iki? Abandi umwana wa mbere ntazabaho. Ibyo mbaye mvuga ni ibintu muzabibaririza. Hari abantu bizabibaho. Umwana wa mbere ntazabaho. Muzisho na habari umuntu wafashe amahitamo y'umuryango arayaterura aragenda ayavugiraho ibintu, ariko ufite ububasha ku mahitamo yawe, ku rugo rwawe, ku bana bawe. Nta waguhitira nk'uko uzabaho. Ibyo ubifite mu bubasha. Amen. Amen. Tomba imbaganiriza. Noneho rero duhitemo. Nimba ari za mana ziriya hakurya, mu mahitamo habamwo ubuzima hakabamwo n'urupfu. Ushobora guhitamo ukabaho igihe cyangwa ukizanira urupfu. Soma tubi. Soma urwandiko rw'aba Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 11:12. Mwanya wanje giye gushira, hasigaye iminota mike. Abigishwa baramubaza bati, databuja, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye. Nanje nezerewe ku bwanyu, kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tuje aho ari. Soma Itangiriro 2:7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, aho imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Yego. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubugingo Imana izibuguha. Amin. Amina. Umuntu Imana ngo imuhumekera umwuka w'iki? Ubugingo. Kugira ngo agire gute? Ngo abeho. Ariko nyuma yo kubaho habamo guhitamo. Udahisemo woguma ukaba wewe w'ibikorwa bibi ugaheka. So mu rwandiko Pawulo yandiki y'Abaroma 6:23. Biravuze ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Iyo uhisemo nabi bishobora kukuzanira urupfu. Ndaza kuvuga ingaruka z'abantu bahisemo nabi bibaviramo urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ntabwo Imana ari izihitiramo umuntu. Umuntu niwe Imana izikwereka. Nta muntu uza gukora ikibi Imana itamubwiye ngo uramenye iyi nzira si nziza. Mu mahitamo yawe umutima ukubwira ngo hoya ndagiye. Nyuma bikaza kukubyarira iki? Urupfu. Mu mahitamo habamwo gukorera Imana. Gukorera Imana si ibi gusa tumenyereye zo gutanga amaturo, zo kugira gute. Buri iyo umuntu akunda undi
buriya bahaye akorera Imana. Ni nako Bibiliya ivuga ngo udakunda mwene sabona ngo ntiyabesha ngo akunda Imana. Ariko nyine n'ubundi wamugana umuntu azasaba undi amafaranga ukayamwima ngo uyajanye mu ikanisa, kandi kuri iyi kanisa n'abantu timuzamubibona haza kunogenderera tubini kwa mufano ntiwe ndazazaniwe ntiwo mpeza ndakekerejwe peza ku mafaranga tubakamambwira ngo inzira ntibwira umugenzi ngo ija kumbwira ngo mba nasubiriyeyo bisenta. Ariko yashikano mu ikanisa hakaripura igihumbi cange 2 kandi uko akavangwa ha Imana. Ariko nje nagera muno uko ganda hicaye nkabona tubatanze igihumbi nakimusabye yakinyima. Tuvugishe haki uko izo faranga uko zibazigiye nkahe mwijurwa muzamango zazigendiri, ariko zazija kuba pasiteri no mu bikorwa bimwe hano zikagura intebe nta faranga zazija mwijuru. Hayi mwijuru gute sizazihekera hano nyine muri twe, zimwe baza bazigura intebe, zindi zikagura no mauwa n'aka gatuti zikamesa itapi, zizazama ziduhekeramo. Ariko Imana nyine ikakira raporo. Semvuze gute Bishop ifaranga kuriya tuzadutanga nkizi dutanze uko uzagiye mu ijuru gutya. Hari umuntu wari wazibona zizamuka zizazihekera muri ba Revera Jean Paul bakifata neza ba Bishop Gitongo, nuko tutaza dutanga nyinshi nijya 50 y'abakongo. Mu ijuru se abayo hashisere hari mayi bayose ntabaza rendo baba mu ijuru. Mu ijuru n'abantu bizeye Imana bategereje abandi bari hano mu majaribu nibayatsinda tuje kubaho iteka. Kandi mu ijuru saho mutekereza ijuru riri muri nyiraryo, ariko ijuru riri no muri mwebwe. Iyo weretse uwundi urukundo kuriya ubu servire diye. Nico Yoshua yaza ashaka kuvuga mubane neza, mureka amapurugusho, mureke ibintu n'ibindi tubane mu mahoro no mu rukundo. Iyo uvuye iwawe ukaza ukansura tukaganira tukaza tuvuga ku bantu shetani ari mu kujariba, tukavuga no ku bandi ubukene bwishe, kundi twogirira se hajya witwa ndewa, kundi twogirira Theodore neza ngo tumugurira agashati azase neza ni kwa mufano. Ariko ndi mama nako yambaye ishati nziza, kundi twosura ifamiye ya Kagabo afite sebukwe hanze, Kagabo se afite ubukene, titwosura kwa Kagabo tukamugirira neza kuriya gukorera Imana. Iriya korari kwifite intege nta nama twobagira ngo tuyipushinge ntibozuka. Uriya mu kameramene ko ari mu magupostinga ibintu bya burebure bizana induru kumbuka kundi twomwicaza ngo tumugurire ka soda tumuhonye. Ariko mpavuze neza ba haniyo mutohashima mu ijuru ko barahashima. Hari uwo shobora abantu se Yesu we ntiyaje bamwita Beelzebuli nkanswe umwana wo kumugorore. Niko mumeze bimwe muzamushimagiza umuntu irindi mukamutera amabuye. Nuko kindi nukubaho turi mu byishimo, ubuzima bwishimira Imana. Iyo turiho mu buzima bw'ibyishimo buriya tuba twaduservire diye, tuba twadukorera Imana. Haba abantu bagira ibyishimo by'igihembwe mu ikanisa ukazugira ngo haro batonganye akaza kigunga azanezerwa rimwe, abandi bakanezerwa bashingiye. Nukuvuga ngo abana ni badashaka wewe hehe n'ibyishimo. Nta bantu muza mubona babaho ntibagura ifirimba ariko bakazigura yashingiye, abandi bagatega amaboko umunsi w'ubukwe. Biriya byishimo ni nk'ibyo gukeka. Ibyishimo byacu ntibiva kuko nudashingira ntuzishima. Ibyishimo byacu ntibiva ko twabyaye, nutabyara tuzishimira Imana. Bivuze ngo utarabyaye ntiyo kwishimira Imana. Ariko ibyishimo ntibivana n'ibyo mwokoraho. Ibyishimo biva ku gakiza, kandi agakiza ntiwo gakoraho kaba mu mutima. Nimba ugafite ugomba kuhoraho mu buzima bwishimira Imana. Ibyishimo suko baririmba ko hazaba igihe bataririmba.
woba mwiha none nkiriya hari yo mu minembwe ntimuzi ko baza bamara nk'amayinga nkane bataye basenga. None kuriya nta byishimo baba bafite mu mutima byo kunezererwa Imana nubwo ihari y'umubiri bibasonze. Kandekera ibyo ndekanje ku ngaruka nziza zo gukora zo guhitamo. Icambere, iyo umuntu ahisemo neza ko musakuje yeme, hari ijambo ribi rivuzwe. Icambere bizana kubaha no kwizera. Iyo umuntu ahisemo neza bimuzarira kubaha no kwizera muri we. Mu bisome muri mu Baheburayo muri Yoshuwa nyine 24 no ku 15. Aka kabiri bikuzanira protection, uburinzi. Iyo wahisemo neza bikuzanira uburinzi, uburi protege. Buriya guhitamo neza ni protection ubwabyo. Iyo uhisemo neza uba wifitiye uburinzi bw'urugo rwawe, bw'umuhamagaro, bw'umuryango wawe, bw'ubutunzi bwawe. Kandi iyo uhisemo nabi nanone aho hari igisubizo nyine. Urugero ni Mose kubera ko yari yarahisemo gukorera Imana byagiye bimurinda abanzi biwe. Aka kabiri n'umugisha w'ejo hazaza. Iyo uhisemo neza nukuvuga ngo uba witeganyirije ibyiza biririya, iri utahawurangiza, iriya hirya y'ibihe, iriya hirya y'ibihe utazabukinabaho. Cyo gituma ubona abana bamwe batakigira base, batakigira ba mama wabo, ugasanga umwana abayeho neza. Kubera iki? Ababyeyi be bari baramuhaye amahitamo meza. N'umugisha w'ejo hazaza. Urugero Rusi yahisemo neza ngo agere kwa Bowazi ngo arabaza ati uyu mwana w'umukobwa ninde mbaye mbona, ariko nako bari bamuhaye raporo ati ari umukobwa umudamu ukiri muto, turi mu kugenda tuhaye dusarura tukabona nawe karagenda acaho twavuye sinzi. Nonega Bowazi araza ngo ashikaramaze, yewe mwana w'umukobwa biturinde. Haramwibwiye, ni wowe numvise umukobwa wanze gutandukana na nyirabukwe Naomi, ati guhera none ugende uhawe uburenganzira, tukaza uje aho abandi bavuye uzuza usarure. Iyo umuntu kandi ntiyarazi ko bino bizamubaho, bari abapfakazi batatu, mukeba we Oropa aravuga ati jewe nditahiye. Ariko uyu ahitamo kugumana na nyirabukwe, utakihaye uzara, utagifite umugabo, adatekereje ngo azashaka. Iyo wahisemo neza biza bikuzarira umusaruro wiriye. Icanyuma narengejeho iminota. Ingaruka zo guhitamo nabi ni Adamu na Eva. Adamu na Eva bashizwe mu ngobyi ya Edeni. Ayo mateka murayazi, bamaze kuremwa barahahabwa, barababwira ngo ngiyi Edeni irimo ibintu byose muza munabiririmba. Ndayibaha Imana ikaba visita mu gitondo na nimugoroba, mwiriwe neza mwaraye neza bwakeye yego. Bagiranaga ubwo busabane ngo buci. Imana ndababwira atari ko muramenye ntimugakore kuri kiriya giti. Ngo barangize Adamu na Eva barasubira bahitamo ca giti babujijwe, baragenda. Inzoka iraza ngo irababwira ati kube kiriya giti mubayeho gute hano? Ati tubayeho neza, tuza turya nta kibazo. Ibi biti bite? Hati hari w'igiti twabujijwe ngo ntitukakirye. Kubera iki? Hati Imana yaratubwiye ngo ntitukakirye. Atumva nimukiryaho Imana yarababeshe muzasa nayo ngo amare bahitamo. Kandi barabwiwe ngo kino giti ntibakakiryeho kuko iki giti nibakiryaho iki kizabazanira amajari.
ngo barangize bakiryaho. Adamu na Eva muzi byakurikiyeho, birukanwa mu ngobyi, barahunga, barambukirwa, batagaciro. Ijya visite y'Imana kujya kubasura, kuba kurahavuye, urupfu ruba rurinjiye, imiruho ibiraje, baba barirukanywe, agaciro baba bari bafite barakambuwe, indangagaciro, uburemere bari bafite, ubutware, igitinyiro kibashira kugeza n'ubu. Ibi byose muzamugenda mubona byavuyeho mu mahitamo yande ya Adamu na Eva. Iyo uhisemo nabi bizabigenda, numugende nk'uruzi. Uruzi ushobora kutamenya iyisoko yera rukagenda rukazahuruka iyo. Si ibintu bigarukira hafi. Murabisoma mu Itangiriro 3:8. Uwa kabiri ni Akani. Bizana ibyago kandi bikabije. Akani hari ibyo nawe yabwiwe adakora, arangize Akani aragenda arabikora. Muzi ingaruka zamubayeho. Bapfusha abantu b'intwari. Yosuwa araruhangwa ageraho avuza induru, haravuga ati baba we, ni ibiki wakoze Akani? Wakoze iki? Kubera iki wahisemo icyo wabujijwe? Umuntu azahitamo agira ngo ni ibisanzwe, ariko iri ingaruka Imana ntizizigiramo uruhare. Kubera iki? Kuko wahisemo ubishaka. Imana izi kureka ingaruka zikagukubita kubera ko wabyihitiyemo. Muzi abantu batakaje mu bisome biri mu Yoshua 7:1 kugeza kuri 26. Ayo mateka n'ayo makuru, ibyago byabakurikiye abantu b'intwari bagiye batakaza kubera kugira gute? Guhitamo nabi. Bavandi, Imana yaduhaye ubwenge bwo kugira ngo twihitiremo ejo hacu. Imana yaguhaye ubwenge bwo guhitamo iciza cyangwa ikibi. Imana yaguhaye ubwenge bwo guhitamo inshuti nziza cyangwa mbi. Umuntu ashobora guhitamo abo babana cyangwa ukabanga. Umuntu azabona umuntu amupostinze kuri WhatsApp kuri status akamavuga ngo abonye inshuti. Umuntu undi yamuheza 1000 ngo abonye inshuti. Ubushuti saho. Inshuti ni ikintu wicara ukamwiga, ukabona characters, ukareba imiterere ye, imivugire y'ingeso ze, ziramacinga, zirajanye n'izanje. Ntiyonyeganye umuhamagaro wanje, ntiyo udevye. Ubanza ureka iby'igihumbi no kuba mwariganye ariko ntuza aho yaciye Buvira, yaciye Rwanda, yaciye Burundi, yaciye Buganda, yaciye mu bihugu byinshi. Tuzi ibyo yahariye. Cyo gituma uwo mujana ugomba kumuhitamo. Kurya umuntu azahitamo uwashaka, niko no kubaho umuntu agomba kubihitamo. Iyo uhisemo nabi ugira urugo rubi, kuko umugore ganti wo muta. Iyo uhisemo nabi ugenda nabi. Nitwebwe gusanza mbona bene wacu umuntu azayanga ikanisa akarigumamo, akazaguma akarito ngo irinyagwa ry'ikanisa. Hari urivuye mu abapolisi zibohera abantu. Uyu mupasiteri bako nabaradusumbuye, wagusumbuye gute? Nti hariho benshi. Nitwe tuza twanga abapasiteri tukaguma tukabayoboka, tukanga ikanisa. Sindaba handi, ni hano nabaye handi, narakijijwe mvuye iwacu, mvuye mu bzahanje Burundi. Ariko aha muri Kenya umuntu azayanga ikanisa akarigumamo, akanga pasiteri akaguma akamuyoboka. Iki ni igitangaza. Timuzamubona ubu ari nk'ubujiji. None umuntu bo kuzanira umugore utahisemo ukama wemera ngo inyengo muzubakana kubera iki? Ntuwabose ko ari uwawe. Woga umukabana n'umuntu udakunda, udashigikiye, utemera, ngugume umuyoboke. Tibishoboka. Jewe ndakunda abashumba titwobana. Sino kwicara no mu cicaro kibagamba. Tibishoboka. Tibishoboka kuva nemeye. Ntabiyumvamo noja mu yanda amakanisa ko ari menshi ku isi. Ariko tuza tubanga, ariko tugahitamo kuguma kubayoboka kandi tutabagira ku mutima. Banda abantu bavuye iri hakujya muri Zaire. Tuzabireke. Nutumva ahantu hakubohokeye mu mutima no mu muhamagaro wawe. Kuko umuntu azaba ahantu umutima utuje,
ubonye confirmation y'Imana ikakubwira ngo neza umuhamagaro wawe biramacinga n'uyu mushumba muzakorana habe utamwiyumvamo jahandi. Sojeje mbabwira ngo kubaho kwawe biri mu mahitamo yawe, ejo hawe biri nta uzahaguhitiramo, uko usa niko wahisemo, uko nambaye gutya kubera ko nabihisemo, ntawo mpitiramo kwambara uko. Habe na character umuntu agira azazihitamo, si Imana izimubwira. Nta muntu uzi ukora ikibi agihitiwemo, niwe uzi ugihitamo. Aba bantu bose muzamubona bananiranye n'abavuga abandi nabi n'abananiranye mu miryango, nibo baza babihitamo. Inzoga ziba zihari kandi ukamenya ko ari mbi, ariko ukazihitamo ukaguma ukazimwa zikakujana. Ubushize hari umuntu waza umbwira ngo hari akana ke, uwambwiye ngo hari umuntu wabwiye umwana we nyonshoreje akana gato wakandika ibyise ngo umunsi se yatashe nta faranga azanye, ariko yasinze akamenya ko yanyoye, ngo akandika mu gitabo. Ngo umunsi se yaje agatombokera nyina, akandika mu gitabo. Umunsi se yaje ngo agashaka ngo gukubita nyina, ngo kandi umwana muto namwate nuko nje nakijijwe. Kumbe abana kuriya baza babona umwana muto aza yandika nti wumva uriya mwana ibyo bintu byagiye muri mind yiwe. Toke yabonye aho isata atabagaburiye, ariko yamwoye amenya ko yabonye ifaranga zo kunywa, ariko ntaza atahaye. Atombokera nyina yabyumva aramutuka. Umwana ngo arabinotiye, ngo buca ngo abwira se, aramubwira ati unajua dadi, ati mbona unasumbua sana mami, na yeye ndiye anatutafutia. Kubaho kwawe biri mu mahitamo yawe. Inshuti yawe yaragusumbuwe, niyo wahisemo wayiretse. Ngo nicujije impamvu nuko utari waramwize. Ubundi umuntu azakunda umuntu ataramuhisemo gute? Hindura abo mugenda rubanza ubigeho, uzaje kwemeza abo bahisemo, kubera ko bigira ingaruka. Iyo uhise kugendana n'umuntu gito, ejo aza guhindura mubi. Iyo ugendanye n'umuntu waburi, aza kwandika izina ribi. Iyo ugendanye n'umuntu mwiza, amen. Uyu Rusi yagendanye na nyirabukwe Naomi, amubwira Imana yiwabo, amubwira ko bagira Imana, amubwira ko bagira Imana izihindura amateka, amubwira ko bagira Imana izihindura ubuzima, amubwira ko bagira Imana izihindura imibereho y'abantu. Arabyumva bishira mu mutima, ngo bamare gutakaza abagabo bose, ngo amubwire gutandukana mwati ntibishoboka. Imana wambwiye sinoyireka. Aho uzaja niho nzaja, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara. Ikizandandukanya nawe atari urufi, Imana izakimpora. Amen. Mana ndagushima.